Indo susugan acara nanay si Bato Bauta di Daragsan. Na tertulis isokan na di nakapekpekoni merong di buku tulis. Itu dia. Aronggo aku malabusan. Tulong dapat saung-saung kami do atik tu baru ano na si Paturion taruhe rapau diuyuk kita na bercolo marete diusu di otak yang mengenai mato situai lau maulahon na maulahon hata huwasi do juzurgolu sian asuhudon duksinungi mandokakama siap kutahayan do boru se Jabodetabek dugi se sahat ma to nama dokata si madua di boru buri iba raja Tapugolong do raja Utabea duksian si madua boru buri mandokata ma dongas tahuta dohon ale-ale duksinungi siang pemerintah setempat dari RT atau dari RW dugi sahat ma huda dohon tulang siang toro mau jauh kami siang huda nak panjai siang huda na manabarangi tulang rurubut bola tulang dohon huda so pagi dua dari akhir raja kami sisa hari nangkok mahamu tugas dani asa hauman non napa puhong tuhani pagoro muna duksinungi nangapuma siang kasutong duksinung mga pusyang kasutong kapatong pa ba ulaw dan duduk tua duksinung siang naman duduk tua aman semua. Tabasa tamang yang mengatakan di bata amanan pertika bahasa nama bangsa di bawah data nami pasahan dan puji-puji ada amalan dan rohanami di juluknya berada saat tutikyo Tuhan di romani ko di ramoti ko rohami lehong ko dami na sa koy di teman-teman namin Tuhan nang patuwa kami mulai sana subod sa tutikyo na patuwa namin acara maralaman Tuhan koma naman iroy rohano pikiran namin na mga lehon asiniro kami di teman-teman namin Tuhan jumala sa dosa kurangan namin sa tama jalan namin din kalbasay atau pasat kain na ulon namin tutangam mo na bede walang mga sahon ko rin mo Jesus Kristus Tuhan namin amen kinasama dulu sahang puse tu naman jaon manang puhuasi
bagi umat tu dapat jauh riawat sikat di hidata nau saur gatuau marhuwasi sian hasuhuton sekaligus dohot mancaha jusugon racocok aku anggo pinopani na dua-dua hok madinganatna haguma nama neng kacahon don nama buasi julu anggo pinopani hok maditepat buasi lo julu baru kacahon ya singkat baik ulos tidak dua-dua ini mau dihadirkan kita saluran serta bibulon di duluan saur batua lubobi dihamu orang ibuda-buda nami dowot tulang kami apalah di tition naik pabor hatot tama inongan nahu hakolong yon nataha kolong yon tuinganan na parsatok kinali mangidu hami tuhita sa luna asa tong buang kamu di tangyangmu lumobi gomparni aka inonggan yon unang lubah mo magbuan di tangyangmuna ang giat dapok somenan ilong ina dua-dua berganti kami rumah berganti kami sobo gumagawe na dua-dua gumabiang mantong akan akona nauposo ima harapan nami raja nami daboy pasahaton nami sonari ibagasak pangiduan tuhamu mobi orang di hula-hula dohot akan ulang nami songanima atau wasi siap kami hasil buton apalagi itu ibadah bui pasahaton nami sonari lam jahaton nami mah riwayat singkat doh jujur ngolumi na dua-dua nombos tang di tomat-tomatan wae upasaha matuku amat taraja inatasoripada naliat naluluk jahahon nami ma jujur ngolu don arokoni inanamion nyonya es butarayan gorus di matuan to gatorok manang opuri karbon songroma ia opu conggopan anak ngabitu ia inanamion pinopar ni sipai ima puni ni harangan ia puni ni harangan anak nauka ia inanamion pinopar ni sipai dua ima paranggal ia opuni paranggal anak natolu ia inanamion pinopar ni si payokat ima pangaju ia opuni pangaju anak na dua ia inanamion pinopar ni barjolo ima jawung putapia ia opung namion mangalak kurungi rajai pangadibuan on mana gawe bonat tulang dihan ia opung namion anak natolu ima nabarjolo Mateus Sutahayan manang opung jonder mangalak kurungi rajai sinaga on mana gawe tulang nami nabadua on Valentin manang opurana mangalak kurungi rajai sibarani nabatoluhon somen man oku haripun mangalak kurungi rajai sibarani ia inanamion pinopar si barjolo ima opung jonder
ia upui anakna dua. Na berjolo na margoar kuasa hutahayan opuroni na mangalap boruni rajai sibarani. Onma nagawe hula-hula na marangi. Na baduahon ima sariman hutahayan opurita na mangalap boruni rajai simatuhang togatoro. Ima na patarbarok ia pala titikyon. Ia inanamion tubuni sian boru hutahayan sian lubat dulu on managawe tulang rorot dihani. Tubuma inanamion di Juktatu 2 September tahun 1984 di mana margoar paringotan serpi boru simatubang togatoro riawat pendidikan tamat doi nanamion sian SGKB Pematang Santar tahun 1985. Dalam maksohotan tua manami sariman hutahayan nahinan tahun 1900 pulono. Di nanamion di bahasa-bahasa Tuan Dematado tolu bawa 2 bolu. Anak siahan nama koar mula 2 hutahayan nama ngala kuruni rajai samosir. Di bahasa-bahasa Tuan Dematado sada bawa sada bolu. Nama koar ritar hutahayan dohot kecia bolu hutahayan. Anak si bayi 2 nama goan Rusman hutahayan nama ngalak koruni rajai si majuta. Di bahasa-bahasa Tuan Demataro sada bolu nama goan depani bolu hutahayan. Si anak nomor 3 nama goan Sahat hutahayan nama ngalak koruni rajai si Mamora Debata Raja. Di bahasa-bahasa Tuan Demataro di nasida tolu anak bawah Samuel hutahayan Brian hutahayan, Efrain hutahayan. Boru siahan, nama goar Natalina boru hutahayan. Di hutahami tu anak ni amang boru nami marga tapu bolu. Di bahasa-bahasa Tuan Demataro di boru namion sada boru do sada bawah. Nama goar Jordan Tampu Bolon dohot Caroline boru tapu bolon. Ia boru si bayi 2 nama goar Nur Hayati boru tahayan. Di bawah tahami tu anaknya memboru nami marga hutapea. Di bahasa-bahasa Tuan Dematado di boru namion 2 boru. Nama goar Rakel boru hutapea do kita boru hutapea. Ia inanamion nunga leleng ibagasan prasayiton jalan nunga marulat goni iwak kami marulat rumah sakit Cikini. Nah di hari Kamis tanggal 2 bulan 2 tahun 2020 iwak kami inanamion rumah sakit primer Jatinegara. Amang raja yang sore pada laksak kapta alesak kami Tuhan dona saud Modingma inanamion di hari Selasa tanggal 3 Februari tahun 2020 di Rumah Sakit Primer Jatinegara pukul 6.56 WIB. Rumah inanamion 72 tahun. Bumuma pinoparni inanamion anak tolu boru 2 parumain tolu hela 2 pahoku si anak onom pahoku si boru obat. Jadi bumuma sudah pinoparni inanamion 20 hala. Amang raja inak sori pada Songo 5 naboi kapersatami diawak hidup menantarok boni inanami nabaromion. Audate ma butina. Audate ma dihas untuk berundang. Sa baik atau cara maliu muse badokana ma